Mamianumal buksarawi, malyang ya pakalanganan. Chronicle Karayaw, relaut silisak silu, kaibang watak rajigajik Asak, lel Asak silu. Chronicle Karayaw, relaut silisak silu, rajigajik Asak, lel Asak silu. Memasani, mendata kauno agatin, kapemer, manasa o sabulama ramasakan, आप रबिल सोट menrong. Kauno regatin maitang kaunagan en karis en main Assyria en mauniang suda. Kalwedi manasa. Kakalong kes nan palware o saliati o walang pablon. Nane logolok ap akitigtigala. Sobe yang kauno te kot o peki sabul mesawas o dari kubur peran kita en manasa kasakas o gatin karongai te ni gatin maitang en puralang Jerusalem o purang kaunta weyo met kareta e kubur marain kila makauno yei kot kauno yei kot Allah banay sawas mensang wat nasa ni kono makong manasa kono makong manasa nan imuin samba Kutahil bilin kalap rong anso koros magkutahil karen lang amoy samba. Usaraw nasa niyang kutahil me songon kulil kay bansansal makareng kutahil takasalayang kutahil me imuin samba bilal lutong kutahil. Maun nan bungan waikan perian kan soto pung bene penini kan pil soto kin tok pene soto kin kakiyo pene Song suwat kan lalaut la ng samba. Aramas kamela aramas. Berap lalaut la. Song kan magdahil. So kin kasik makakwiyawi. Pil wiyawi. Pil melel nan pon paywat. Song toto magdahil ka lang. Magdahil puriyaw mo yung kaya. Wiyaw nan pon pay. Kapag saraw masa niyang gdahil. May umuwi samba. Suwat kan lalaut la. Agab nga kot, pwede buk sarap nasing tahil me. Niyan suwat na lalaut la, magan kot, eban bil laut la. Ang tahil aramas. Kot, the kauno kot, makong manasa. Manasa, samanigi, nanmarki, Nanmarki men me wewe ke kauno, me mamauri ang kauno. Ikin men madawa laut tama karada. Aramas kan me papakot o nainigiseri me lawalawang masanin kot mentoror sang kot. Ikin beidak laut kita makarada. Sirikan makair tanan peninay te ren papa nono men mamorkim masanen kot kin paten kabakap watawatak puksarawi wiwiya kuburan kot ap sirikan magin kachiwo magin mensobe sang kot nan irabukat Chronicle Karayaw Rajuk Sili sa Kislu ako sa kasiya tuwan nan marki manat manasa nana ako siya nan irabukat ako siya man manasa yay nan marki me kayaw suwat nan marki kan en wain Israel kamela ramas abil kawata im sarawi en nan rotorot kan nan chen basen kot
Kare yang aramas en pongi enimalakan nan 10% quote. Wain Israel the wain Judea nan anso en wain Manasa the king Manasa uya may suwat yo wagin nan marki minute may tong song suwat kan en uyawi pilalong nan 10% quote. Wasakis Makono kasi niya iti mayay wasa maramas pan koto o pongi. Yato wan child raan bukat. Miya sangon matamataw kay mamiya. Metana kot suraban makang iya pwede wan suwat may milala. The wan suwat may uyata. Aran wat imanew kiyang child mamiya kaparapar. Ren count Jesus. Usaraw masan niyang child, magkata samba, when matigila emenemen child, koongay. Mendadak child, minan tip, tak child, huwang atar, kupuran coach. Coach, kat kita sabul may yeros, when matigila, kowa oongay. Coach, makong manasa, ibil kami nila, coach, pilawiyawig child, ranwat, and makong child. Driver ka kulian kita kot makong ngay. Uyaki ira kasambalong child. Masaik miya makpen di ba child? Ranwat ranan kamaur buksara masan mi ranwat yei ranan kamaur. Kot kiyang child koparabareo sangren Jesus Christ. Mag-child kak an ki kamaur. Kot pan makong child. Magdaibang kodongi. Niya wat-wata kirabukat pong ebil kasaleng niya tuwan quote meteran mak meteran kalangan. Buksaraw kasaleng gadail mauyada tip on quote Katayin may sobe isang quote, kahit ni may sobe isang child. Katayin may metaweta, katayin may kasaneti, katayin may uwang ata quote, kahit may sobe isang child. Nan matwalan Eden, uksarawag sa lang katayin may Eve o Adam, wiyada tibang quote, karada sampa, Mila nantip. Iyan sa magdahil lubuti buksara masa na yung dahil me. Dahil kin men uyata song maukan. Ani imui dahil uyata song mesuto konong kupuran coach. Mamiyan matamataw me coach sa bangkak makayang iya buhay kisongon suwat may uyata. Ay menin tayang uk mensang wat ran wat makot aw yawiyuk. Kot kakong makonguk, kot men makonguk, makomban, kayo ben Jesus o peksawasre. Kot sa ikin ta manong kaya laramas. Uksaraw masan yung child, may agkato, pwede kowa o ngay. Agkato niyan so mag-child, mila ng tip, child sulakak, so was a pain ki child. Kaya na asawas, and kuburek child, and makong child, and wutan sang di ba child kan, and child kak potong hi. Magawayaman, memetametawame, iba na uyawi lao ban maula, ap potong ren coach, akot aban makang niya, ay mendayang maranwat ranan kamaw. Tera uyawi. Kodoren kot pan kak kapungogala. So men child pan kak kapungala child mon kot. O metamatawa mag child pungular o child koneng kupuran kot. Ug saraw masan ni ma child pung. Ninduan tama ay siya kasalyang child. A child pung tuwata men irne. Mapalupal. Men irne kan. Menda magdahil kin kamagaleta ta laborata. Agdahil surukak kiyang nan lukaw at ay lukaw kan magdahil kin lukawi. Ewaya lukaw yo meban miligi.
Tami wasagis. Masudama. Iduan kajay laramas. Songan suat magdayal milala. Usara masa na yung kajayal magdayal suruka kamawar lapin kajayal. Mau kan koras magdayal wiyada suruban kak apali la. Kamawar makono kot kono tang kajayal. Atayal mau kan suruban kawit kajayal en golanan lang. Den punglaren kot. Ima karata pugsara masa na me. Kono katkidos sabul me yeros. Pwede pa kong kowa ongay. Kamu ongay. Kung sarabil kawat kiyang dahil me, mon samba santi, planen kot miyer, maban katskito sabul meyeros, wen kamarla kowa ongay. Kulang to kulang, da masan ni magdahil aramas kay mesuat. Kudahil tiyo mesuat. Mesurugan men kalabuyada kuburan kot. Mesurugan men bayang takayang imban kot pen rong takarong adama kot pan iyo kiyang child o wiyada. Child anso koros kinmen uwang ada kot. E kaya anso child pung kinuwang da kuburan kot. Kudahil kin matamatawa magkudahil mao. Awanan child wiyada tipang kot. Atayal ko sandikan. Kinbin sabongala baktroto. Magadoy sote wawait taktay sote an ki kamorwat sangren kot. Nanirawat akasaleng child tuwan suwatan nanmarki manat. Tame wiyada. Ibilwadang kodi miyawasagis mebil ko sa yame. Wan suwatan all manat isuro kita me ko siya mo apo maman me ko siya me ma tailban wawaki nan marki manat injing din nan pugi o tailan watak tuwan wiwiyan nan marki manat menini suwat melal awasa me ipurya mo ikyo ko siya me I awiya nan marki men makayaw suwat nan marki kan chorus en Israel. Paul pen kataman kiyang dahil may makayaw suwat. Ako no kot kuburay. En wugatala ato sang Saul o Paul when wiyana men kalok ong masanen kot ang dahil mesalong alarkan. Kot kataraway Paul pen lalong dahil men ligigan. Kudahil me sotayang men Israel kan. Kudahil wiya men ligigay. Kauno kot pilmen kuburay kudahil. Ugsara masa niyang kudahil me esoto dibilibilgi aramas. Yawan sabong magdahil wiyada. Yawan tip laut magdahil wiyada. Kot awiyawi kudahil. Kot can we aladalat. Jesus can we aladalat. Ni wani man mong yung atayl. Pan talong re atayl. O yang atayl mga banat. Jesus sa akin ta manogela. Atayl aramas. Katayl kin matamantawa ma apapan. Taininin pant melal aban poroto. Abuya kituan limbak, tuan mak, labalab memiren kauno kot. Agatin maitang anso pagdalen purotongi. Kot, saikin demen manogela aramas. Ranwat, o kaneng medal magdayal kak, dahil sekala magan kot. Akpasandi ang ranwat, mayayam ranwat, kan purotong ren kot. Kot au yawiyuk. Kudahil anane en pureng kainin damon kot dahil nane pureng koto. O kawuliya ka pulala dahil atahil matamataw, atahil maur, atahil wiwiya, atahil magitkan. Kudahil sudo ka kuya tatokwat, makauno kot sudo ban wiya atahil kauno son kamaur. Ranwat kuya ranen kamaur. Makot pan kak makeng manasang.
Iban kami lalayang kumail makot men maken kitail koros. Dahil der awi-awi. Dahil der awi-awi pain anso magdahil metawa magdahil ban. Men kotong ren kotail koto. Wagi kayo sote men retail me sa yat me Jesus pan purato. Sote. Kariyaw bisote men retail me banese yat me Jesus pan malbay emenement child. When ranwat tel ka kailay amain bongat tel mela. Wagi kot kan kasik kot kasanya diar ran ong emenement child. Ran na child ibudi obil ran na child mela. Magday suda ban mela a Jesus pan purato. John kasaleng child terong mawon John ben Jesus kasaleng child. Maban kola o aban udan purato. Aban kola konopta to a child chorus me angier kamaurwat o ban purato o uku child chorus me makpen tip miayerre. Bariyagit samalaro pain Jesus kaya kailan kiyang nawarangkan bilaldong ka child berong-rong lalmet me aban purato. Yawan mau, yawan kasalel, yawan lauten wasakset, makauno coach katin kauno bang koros, mayanger kamaula, mamakan tip niyer. Maim yaw child kin kakauki, te im kan makin kakauki ta, sombong silu, te kasel kan makin kakauki ta, sombar silu, ayatuan lauten wat, the wasak set, makauno coach katin kauno pen koros me, mak pen tipe niyer. Yawan kasalel. Ikame dalam mag certain men miss out, certain men lose sang. Atay en gola o tuang ko to kelang wen kasalelen wasak set. Video kay jaybil kelang. Makasaleta X lengan nan lang. Penjon ko sa yan nan Bon Patmos. Metame ko sa yan nan kaudial. Soto sangan lapin lo kaya maban karasakit tuwan mawan talenganan nan lang. Wasa makono kot kokono pen child. Asongan kawewen kutail wayo magkutailan kak metawa tuwan lengan te kainsa na maut te kasalenun wasakset me koros me makpen tipe miyayer tan kauson na eura. Jai bisoda na awi-awi pa Jajan wiyata. Megot may ininin suwat. Makot pan ka korongay chay. Pagi pain Paul kasalayang kachay. Ran what? Uyaranan kamaut. Eri. May wiyata. May pain. Medmedawa may wiyata. Sintip. Kot pan kak makayang iya. May kamela ramas, pot pan makeng ye. May prap, pot pan makeng ye. May gin paran ki kamam men kasalyal kan, pot pan bilkak makeng ye. Songan tip koros, may gin wiya ramas men melibanat, kin kalap libanat, pot pan bil makeng ye. Songan suwat koros, songan mata-mataw suwat ke songan wiwiya suwat koros, magadail kak mataweta, taramas kak mataweta en wiya, uksaraw mazani, namiya makta. Kot, awiyawi, eman child. Child there, suy kalaranwat. Child there, richingati mong yung child,
o so ta men mai teng court hen ma keng tai court ritang kamorwat ong koros me wewe kier tagot pung sang sabong so ote yo sang an excuse magdahil ban kak posaya dahil ban kakinda maban kak laut sang mak and court mak what awya mak yo meninin laut erinian so magdahil ban kotong ren court imen dahil school sang tama manasa uya nan rajujuk isak riyaw masa ni nanay lokolok ak chikla sobay lang kono o court de sobay lang kono court o paki sabulame sawas nan lokolok nanay lokolok ak chikla court kin kuburki mongyong yo ma ak chikchik Ransarayog dahil korong magdahil na mongyong dahil ang tuwa ta mongyong ang siri. Siri maganak chuk-chuk. Dahil aramas laut maaklablab. Mapon maso. Dahil soto menuti sang ekay. Kot kubur ki dahil ang chuk-chuk lang mo. Pagdahilan kak ala makpen dibatay. Ebil ko sa iya, ak chikla o paki, te sope yang kauno. Song silu me kasaling katahil nan irawat may mentailan kasampal kiniya tahil ban koto, o ala mak penti batahil, te kakala mak penti batahil. Kayaw, kitahila nana ak chikla. Karayaw, tananana sope lang kot. O kasilu, kitahila nana, Pek sawas raincoat. Medan me coat mangi songkoros. A coat men Thailand utan pek makre. Coat makengye. Nana Thailand mamor awiya song yung me apalong Thailand pek makre naramas. Akot kasaleng gedahil met magdahil men alam mak pendebatahil gedahil ananap pagren makong tahil. Puksaraw ay kawat kiyang tahil niyan so magdahil ala mak pentip. Kasaleng gedahil magdahil ala mak pentepenayo tepen ranwat o tepen lakap kola. Magpen tipong atail maur unsak. Di magarata kot kasalayang kadahil nan puksaraw kasalayang kadahil me. Niyanso magdahil alita Christ. Dahil uyalar sabulimen kot. Dahil ankipung en uya sabulimen kot. Wegi magpen tip miya retay. Eraranwat kadahil der mamal ki. Magan kot medalong tail ranwat. Makamsay kiyang alam mak pentip aranwat wanimwat pilangada. Jesus pilwiya ladalat ni waniman mongyong en koto o makayango o milareyang o wiyalam kaong o saan kamo. Ito magdala na uya Thailand ak chikla sobay lang kot o pek sawas bre pek kauno en gadun makong chay pag Thailand uyala sabulmen kot seri sang met o bilban kukulat